Assalamu alaikum saygılı seyirciler. Haberler vakti geldi. Bugünün esas hadiselerine hakkında bizim muhbirlerimiz tarif eten. Bugün programmada. Gvardeyska kasabasında reabilitasiya olgan halklar için iki dani yanı 10-60 dairelik evlerini kuru başladılar. Kuneş batkan Sonak meclisinin Marshalla Жукова района tumanlı memleketke çevirili. Bundan ne olacak iken? Дым в основном валит вот с той стороны, и вечером все прям покрыто какой-то белым туманом. Akmejjite Matazalki 17 adresinde yerleşken devlet ve belediye işler boyunca çok fonksiyonel merkezi açıldı. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Киевдеки акимиет Кырымның сияси, иқтисади ve информацион куршавынен бутунли железная занавес адлы сиясет басамағына кечті. Более факырна Кырым акимиетінің девлет милетлер-ара мунасибетлері комитетінің рейсы Заур Смирнов білдірді. Киев не оставляет попытки полностью изолировать полуостров. Выстраиваются информационные, политические, экономические барьеры. Примеры тому водная, продовольственная, транспортная, энергетическая блокады, преследование иностранцев за посещение полуострова, а также гонение крымчан на международных площадках. Киев, пытаясь пресечь выход любой информации о развитии полуострова и сознательном выборе крымчан при воссоединении с Россией, перешел в активную стадию политики железного занавеса. Кырымға низбетен более сиясет эвелден йықылы жағы белледір, деп қайт етті Смирнов. Кырым Жумхуриятының башы Сергей Аксенов Кырымның счетный палатасының коллегия топлашуында иштирак етті. Топлашувда bu идаре тарафындан кечирилген контроль ve аналитика тедбирлерinin нетижелері музыкер етілді. Отырыш нетижесінде счетный палата ve Кырым Жумхуриятының кабарчылыққа қаршы чалышқан комитеті арасында ишбирлик мукавелеси имзалады. Тот орган, который выполняет задачи качественно, и спасибо, выявляете, то есть вот такие узкие места и в работе органов государственной власти, республиканской, муниципальной и подведомственных предприятий. Помощь от меня всегда, пожалуйста, в любой ситуации, Анатолий Анатольевич, мы на связи, то есть, поэтому будем оказывать полное содействие. Кунеш батқан Сонак мечетінің Маршала Жукова районы туманлы мемлекетке чевірілі. Бияс туман бұ зерлі бұларнен топлаған түтундыр. Мұнда не яқылғаныны ерлі сәкенлер да яқын вақытларда білділер. Бірчоқ мұражатлар ярдым етмей. Бұ вазиетні тәпсілетлі же біздің мұхбіріміз Нельман Тарсинова ұгренді. Бу кадрларыны ерлі сәкенлер чықарып алдылар. Ақша Маршала Жукова микрорайоныны бияс туман қаплап ала, ама оның бұвлары о қадар темі свет азеді гүл. Тұтын о қадар кескінке қапалы пенжерелер біле ондан сақлама. Динара Абжемилова Маршала Жуковадан ұзақ олмаған санайы ишханелері янында яшай. Оның қасабасы беле олмаған моделер ве мальземелер яқылған объект янында ерлеше. В вечернее время поднимается гарь какая-то дымом, и невозможно открыть окна. Вчера, например, часиков в 10 вечера, душно сейчас, и мы стараемся открывать окна. Но в вечернее время уже вот к 10 ближе невозможно дышать, дома уже валит гарь. И такое ощущение, моя версия была, что это была обработка металлолома. Микрорайонының сонки тоқтав еріндеді айны боле вазиеттір. Геджелері дайрелерінің içinde қою тұтун тура. Егер күнду саваты мысылса, геджесі там тірсене чевірілі. Сәкенлерінің мемуриетке февхуляден әзірлігіне ве Русияның истималджини заретеке бітішкелатларға япқан бір чоқ мұражатлары нетеже бермеді. Мутехасысларны келмесіді бір шейден іштермеді. Сан кечедвел бойынша саат ақшамсы кызынде яқы башлайлар. Ондан сон не азбарха чихмаха чареула, не до пенжере ачмаха. Такой был выброс, что вообще это меня аж откинуло к двери, когда я вышла из ванной. Думал, может, проводка горит. Я все посмотрела везде. Дело в том, что вот эти выбросы, у нас же люди астматики, бронхи больные, дети, пожилые, задыхались. И просто говорят, мы искали воздух, где можно схватить свежего воздуха. В июне месяце ночью я проснулась от того, что дышать было нечем, окна открыты. Я сыну говорю, это, наверное, или ложат ночью асфальт, потому что днем жарко же очень. Вот, и поэтому, наверное, или выхлоп из этого с асфальтового завода. Вот, позвонила 1563. 1563 она мне ответила, да, мы сейчас разбираться будем, да, уже звонки были, что это самое есть. Вроде на время прекратилось, не было запахов, ничего. В июле месяце
постоянно, почти все время ночью. Я думала, что где-то у кого-то горит проводка или те же шины, тоже вот так думала. А теперь выяснилось, что это кто-то там что-то жжет. И поэтому, конечно, это действует на нас. Я лично не могу спать ночами. У меня щитовидка, я думала, что это от нее, я задыхаюсь. А оказывается, от этих вот газов. Вчера вечером нельзя было ни окна открыть, ни в подъезд зайти, ничего. Сначала мы думали, что-то у нас во дворе горит. Но потом выяснилось, что это опять жгут пластмасса. Я даже думала, что у меня зашла щитовую, людей вызывала. Люди, слышала пластмасса, у нас там щитовая, не горят ли провода? Нет, это с улицы. Ерле сәкенлерден барысы ой тақықатыны кечерді. Не ерде, не якырларыны анықламаға істеді. Белі олғаны кебі кескен тұтун узлавай соқағы тарафындан келе екен. Бұ адам эпосы ерле сәкенлерге білдірмелер тарқаты. Болистовкаларда тибие чөплігіні якынларыны білдірді. Чөплік ішінде ескейләчілар яда хастатынлерінден парчалар ола біле деді. Шынды о имзалар топлай азырлаған мұражатыны қытаға йоламаға істей. Ерле кемиет бұ проблеманы чезалмай. Бұ адам шirketінің адыны ве адресыны да угрянда. Это не у нас жгут, во-первых, а за нашей территорией с той стороны. С той стороны, да, с той стороны. Да, но там проход есть, там машина заезжает вот через ту проходную, вот такие же точно ворота. И у них там договор какой-то, и машина заезжает каждый день. И вот где-то примерно с 8 до 2 часов ночи здесь ужас просто. Там сжигают отходы медицинские, ну, шприцы, там, может быть, списанные лекарства, я же не знаю. Так говорят люди. Хумшыларының капалары капалы мында иш вақыты ақшам 8-інде сон башлай. Біз бұ ішке месулиетлі олған инсанларны лақырды етіп олламадық, белки дешер мемориеті бұ проблемаға қоллақ асар деп умют етеміз. Нариман Тарсинова, Дмитрий Низовой, Милет телеканалы. Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov ve Rusiya prezidentinin yanındaki milletlerara münasebetleri şurasının azası Eskender Bilalov'nın teşebbüsüyle Sağ şehri ve rayonunun Kırım Tatar cemaatçılığının kuruşuvler geçirildi. Kuruşuvda şehir ve koylarının cemaatçılık temsilcileri bulunaydı. Bu insanlar tarafından aktual ve kederli sorular verildi. Bu sorular sırasında Kırım Tatar tilinin işletilmesi, toponimika meseleleri, vatandaşlık ve reabilitasiya vesikalarını alma problemaları, Kırım Tatarlarının yaşagan yerlerinde ictimai-iqtisadi meselelerini çözülmesi gibi meseleler ko'tarilgan edi. Bütün meseleler Cumhuriyet başı tarafından şahsi nezaret altına alındı ve bir qaçlar üstünde endi çözülme yolları da tapıldı. Гвардейска қасабасында реабилитация olған халқлар үшін екі дәне яны 10-60 дайрелік evlerini құрып башладылар. Топлашув иштиракчылары яны evler құрылacak yerге бардылар ве құружилықта пейда olған қиын меселеріні лақырды әттілер. Тәфсилатлы жағым бізім левхамызда. Құружилықта енді техника чалыша ишлер толу шекелде алып барыла. Мында сүргін олынғанлар инсанлар үшін чоқ квартиралы evнің құружилығы башланды. Зульфин Вилюлаева құружилық ишлеріні мерақ иле сейретте. О чоқ вақыттан берлі бұл квартираны беклей ве бұл evде яшамаға умет еті. Чоқ елар девамында бинлерче ватандашлары кібі бұл қадын evні кираға алайды. Сүргін олынғанлар гражданларының чоқусында мескен əsas meselelерден бірідір. Мы как переехали в 2004 году с Узбекистана и долгое время не могли себе приобрести жилье. И потом нам бы как подсказали, то можно подать справки и стать на очередность. Надеемся, что именно в этом месте, в этом доме нам достанется квартира. Bu yerde толу мескен комплекс olacak. Мында 160 хорантанын яшайышы үшін бүтін шарайетлер olacak. 5 хатлы evlerini zemanivi standartlar boyunca inşaat ettiler. Etrafında bala ve sport meydanчıklar kurulacak. Bu hareketlerinin hepsi federal maksadlı leyha boyunca yapıla. Исполнение указа президента о реабилитации репрессированных народов в Крыму продолжает реализовываться федеральная целевая программа. И мы сегодня с вами на одном из таких объектов. Здесь происходит начало строительных работ 260 квартирных домов. То есть вот к концу 2019 года здесь, даст Бог, будет построено 2 больших 160 квартирных блока. Ахмежит мемориет векиллерinin хайдаткеніне көре да тахменен 250 қоранта ev almak için nevbette тура. Tamam şu sebepten federal maksadlı programı boyunca çok hatlı evinin kurulması karar alındı. Kuruculuk işler tolu şekilde alıp barıla ve şimdi hepsi kommunikasya geçirilmekte.
Те люди, которые уже, начиная с 90-х годов, стояли в квартирной очереди, ни одного квадратного метра жилья за предыдущие 20 лет не было построено и сдано, большинство из них уже и не надеялись, и не верили, что возможна реализация подобного проекта, который позволит практически полностью решить данную проблему, которая копилась многими годами. Бутюрленде 2017 senesi Kırım'da sürgün olungan гражданlar için 8 çok katlı evinin kurulması planlaştırıla. Buna 750 milyon ruble ayrılgan. София Шукурова, Севилия Меметова, Эдем Исмаилов, Millet üçün. Кырым Жұмхуриятанын мулкиет ве топрақ алақалары назырлығы Симферополь, Дубки, Леватки yol құружилығы районында болынған дамарты сайпларына қыдыра. Бұл yolның құрылмасы үшін девлет ихтияжыларына 70 дамарты алынмасы назарда тұтыла. Алынacak дамарталар сайпларыне япара тазминаты яда мусави ер дамартасы берілежек. Девлет ихтияжылары үшін алынacak дамарталарының жедвелері назырлығының сайтында ерлештірілген. Дата светлыжа малюмат үшін Қырымның арабалар yolları хызметіне яда Ақмежит районының меморетіне мұрajat етіле бүлене. Ақмежитте Матезалки 17 адресінде ерлешкен девлет ве беледие ишлер бойынша чоқ функционал меркезі девлет қайт етілуі бойынша қабул пенжерелерінің сайысына артырды. Бұл ақта бүгін чоқ функционал меркезінің мүдірі Ольга Макарова хабератта. Енді бір кереден гражданлар паспорт айдавжи шадетнамесі деніштірмек, бала бақчасыны баланы яздырмақ ведегер 100-ге қадар қызметіне ала білелер. Біздің мұхбиріміз Әлме Кайбулаева бұл шіркетінің шейле танышылды. Талон номер R207. Пройдите в окно номер 8. Бөлелікнен Ақмежиттегі чоқ функционал меркезінде гражданларына мутехасысларының янына келмеге чағыралар 40 пенжереве 68 мутехасыс гражданларының весиқаларына қабыл етіп меслият бермеге азырлар. Аңлашылғанына көре ең актуаль қызмет бұл девлет қайдетілі өдір ФМС архив весиқалары евде қайдетілмек ве чықарылма қызметі дер ақбетлі. Чоқ функционал меркезінің мүдері Ольга Макарова саба мои документы шirketlеріне келіп, шақсен тәртіпні незарет ете. Бұнен берабер обедава таланларны чоқ функционал меркезде сатмаға имкан олмағанына ишандыра. Мы увеличили количество терминалов, ускорили работу в этом плане, поэтому я сегодня не ажиотаж, ничего не наблюдаю. Продать талон в МФЦ нереально, а если реально продать, то по нему услугу не получится получить, поскольку сотрудников не будет сверять ваши данные, данные в талоне и данные документов, которые вы будете подавать на получение услуги. Ақмежит жерінің Матезалки 17 адресі бойынша ерлешкен девлет ве беледие қызметлеріні көстерген чоқ функционал меркез яқын вақытта açılды. Ама енді популяр олды. Келгенлерінің сайысы чоқ. Мутехасысларының esas мақсады тез ве келішіклі инсанларға ярдым көстермек. С 29 по 33 окно занимается предварительной записью. Это в основном юрлица, услуги Госкомрегистра. Это государственный кадастровый учет, регистрация права, сделки с ними. Люди могут прийти, взять талон и в этот же день сдать документы, не ожидая ничего. Подали документы, потом спокойно пришли и получили уже результат. Қадими қиынлық системалар ақында енді тек қатырламаға мүмкін бұтын күн чешіт одалар бойынша жүрмек керек еді. Шымды есе электрон невбеті ве бір пенжередегі мутехасыслар бұл меселенің чесмеге ярдым етелер. Ақмежит Сакина Александр Попов шымдыевнің қайдетілмесі ве ресмилештірілмесі бойынша чалша. Қайдетеки бұл меркезге весиқаларны тапшырмақ пек қолай. Все инстанции в одном месте. Побольше бы таких. Хорошо, что убрали переклички, что пришел свободно. Я пришел в 9 часов, на полдесятого у меня уже талончик. Светлана Едутенко айленің азалары ақында весиқаны алмаға келді. Оның ярдымы иле мирасыны әлді етежек. Тариф етеки эвел весиқаларын алмақ үшін жоқ вақыт керек еді. Шымды есебі намуз бет қарар алынды. Очень удобно. Правда, ожидать надо 7 дней, но не надо стоять в очереди сумасшедший. Эркун чоқ функционал меркез 500-ге қадар инсанны қабул ете талонлар да Азияде гражданларға етежек. Август айында Қырымның чоқ функционал меркезлері умумен 62 бин инсанға қызмет көстерді. Шымды невбетте бойле балабан чоқ функционал меркезлерінің açılması кезле ве керит шерлерінде бекленіле. Алиме Кайбулаева, Дмитрий Низовой, Millet üçün.
Қырым пайтақтындан кезлев шассысыне шыққан ел үстінде екі машина чатышмасынен қаза юз берді. Иштимаи ағларда хабер етілгеніне көре молодежна қасабасындан ұзақ олмаған Грушевка тоқтaf ерінде Мерседес венгіл Дев арабасы чатыштылар вен нәтижеде енгіл араба авдарылды. Қаза себеплері огренілі құланыжылар тахмин еткенлеріне көре қаза ел қайделеріне Риайет етілмеген үшін олғандар ел қазасы нәтижесінде кімсе зарарланмады. Айдавжылар кезлев шассысыне тақынықлар пейда олғаны айталар. Университет мақсулаты КФУ үшін 60 миллион рубле қазанды. Бұтын Ақмежит сәкенлері білген университетскі адлы сүт мақсулатларыны сатуф нәтижесінде Вернадский адына Қырым федераль университетінің бюджеті 60 миллион рубле чықлашты. Биоресурс ветабиат құланма академиясының оқув техник лабораториясы 2002 сенесінден берле чалыша. Ел университет 200 тонна сүт мақсулатыны чықыра ве сата. Ода оларының бюджетіне яқшы келер кетіре. Сочиде Қырым көпірісі ақында ернің премьерасы олып кешті. Баранжи ерні қазанған бұ түркіні халық артисті Олег Газманов ижра етті. Бұ ақта Қырым көпірісі деген хабер меркезі айта. Прекрасный полуостров Крым, из золотых полей Кубани, дорогу проложили мы, с тобой свою судьбу связали. Көпір ақында ән яқшы ер конкурсының қалібі Иванова шерінден Айдавджи Леонид Чернышов новая волна мұсафыр олды. Сочиге о баллары Мария ве Владимир еле келді. Мақсы Сочидегі фестивальге бұ ер студия чалышмасыны кечіп тақдим етілді. Эмоции зашкаливают, сердце стучит, не может остановиться от радости. То, что услышали, то, что посмотрели, такое впечатление произвело, что даже не знаю, как и высказать. Это столько радости, столько энергии. Вот это выступление Олега, это песня в том же ритме с детским этим ансамблем. Она столько добавила еще. И буквально сам подпевал, и хотелось, как говорится, стать и петь рядом. Қырымда женг іштиракчысы Джемил Халилов вефат етті. Обутун женгні кечті полковник унванына қазанды. Сүргінлікні яшады. Оның 4 баласы, 15 торыны ве 19 торының баллары бар. Милет телеканалы оның сой соп ве акрабаларына терен тазия білдіре. Болелікнен яйнымыз сонына етті кележек хаберлер программасына Асан Абибулаев елі қачырманыз. Мен сізге яқшамлар тілейім. Эфирде көрішкенже.